ceceni ya Inoro TV. Maria tuko haririe Inoro thaa ithatu. Tumeweza kuwanasa, walikuwa wanatumia uniform wakindanganya watu kwamba wao ni askari, lakini si askari aswa, ni wale fake police officers. Ekwiru agikudigia KK arimo kuretu makiagagia aikaria thika Juja na Ruiru ikiogono. Let us be realistic and have a life, and let us do our best for our children. Arutani gokanio matikogerere fithi thekia kwabatira gwa thogora wa indo iria thukuru ihuthagira. Johnson Sakaja ni gatagataini karia macabithitio tahuraniri a iturwa githurano-ini kinene ni IEBC. Ni tutarario ri kaunti 21 iraharirie mutatara wa ituika thutha wa magavana gwathana matina meri. Na waki wa barabara ya Western Bypass kurika na riu itigaritie o kuhingurwo ni president. Thutha kirerembe kia Muranga kuririmbuka o wega na riu twacokerie turi hamwe na Wangari wa Macharia ari mumemereke witu na ruthimi rwa tauni na njira ciiko na tukonyirie mohoro na njira ndaya toria mahanikite ni na njitago muriki wa Mucoki twajiriri na ripoti yegie ugiteri kuma kaunti ya Kiambu. Maafitha a borithi thiini wa kaunti ya Kiambu ni maikitie ngono ekwiru atano a uici aria marerikana ni amwe a gikundi kia ekinae kiria kireita KK Brothers na kiria gikoretwo gikiagagia aikari amatura ma Ruiru, Juja na nginya Thika. Ciumia nini hituku mutumia umwe mwena wa Gatundu ya Rugongo ni aratharikirwo kana akiuragwo ni mikoreno. Commissioner wa kaunti ya Kiambu Machangi Kioi agikira